Арьялах нөлсүтү системete 6 сыллартан далир. Системага калан утун контроллур 5 арас шлюз кирер. Бу саскыттан нөлсүтү үлете эрдеттен баран белиңете у белдетер балтара көсү усталак сире калааннан сыздар. Кодухалар сөптө хуну иңеримиттерин кенне Саха Республикатын мелиорацияга управлениятын Нюрбатагы салата шлюздары бараларын арыйталаан уну өрүскө түһәрер. Бүлебитен агылы бу марты йортуттан хагала тудуру эрдеттен карны растан муун көйөн сөз регулятордор хаваттар. Онна бу кетести уутнар даккалар ото быйыл үрдү. Онна оточуттар дөгөрүлдө болуп быйылга үйүнү болдуру. Чаппанда жарканы электерин үгүс кодухаларгар сылынаксын нөлсүтү үлете ыгытылар. Онон Куранда жылга окко нормаларын толороллор. Комбаттарды чагата коло касгатына биди тонда. Онта коло нөсөлдөрө хилебите булар коло туаны улакыр булгысы булар. Коло чет 300 сene тонна калыйты булар. Нөсөлдө булар коло 2 тынча кулду тонна. Хөрөһөсө 3 өтө калат. Карьялах нөлсүтү систематын бүдәһек шлюга халына билигин Жаппанда жаркан кодоларгар калааннан сыпыдуу барыта маркор үскә түһә. Онон мандан сайын очуттар бул нөлсүтүлөбүт кодугалардан өлгө мүнүләк оду күдәлләр. Роман Савинов, Афанасий Васильев, Саха телевидениете, Нюрба.